All right, be a kwaba ebipim once again. Ewo channel iso a GH live. Ghana de share we chichini benche Ghana nchia so bia obi a wote enka bia no. Yesre onyankropa dum so omwa na odwumade a woye no emfiri adwum enko adum ya tena se say dia as usual. Na chese de ne nam ehu apaso no ene kwan bia so ye ho ema no eye krabehye. Yes, the King's Project. Asante Kotoko Boboku no. Ehon sam kakra ena yado sumwa be 4 5 days ago. Na yesa kuta update quickly. Ewo the King's Project no ho a yede ma atifo. We beka say update number 5 and answer number 5 no ha ena yadru so a yede ma in atifo exclusively. Channel so say GH live. Aha nom ena yawo numere uno place mebacho oni abeto nka na ya kabom na bibia awie nkonimdie so na yefra dwemu akwa dwemu the King's Project ya de won sem nyina brel from early stages kopem say confirmation by nanso yeseso e de ama krogen na update aba kwan yo mo be fa so ahya ase ese de ne video footage ni bia ba ne ade nyina no ye be kasa e de afa won ne ma wie pe hye so e ma msa fe no join ya obetimi akan ho now, Babeka Ekwe Hobi, no subscribe to this channel. Your authoritative Asante Kotoko Hub. Asante Kotoko Ahimfie Bibia. Echa go biano, o dear, any fikesi mu. Na yemfa emro. Krojin. Ye video we are next episode that Ebano a player sign. It's not 3 to 5 players. And a Kotoko ever sign it 3 to 5 players. But Maminya the King's Project, I mean, for who update, bear 5-10 minutes. Emro, yeah. Now me call next video. So I know I have 3 to 5 players now. One more air sign and no see in Chimukakra. Eba beto yamidi Derek Saint Kizito. Yes, Derek Saint Kizito yamidin and a channel nensudin at the GH live. Bomading na a subscribe na info na eba ni nyinano. Yemfa entu anim adaja. Channel sa contractor warrior Sante Kotoko adwuma no obenye ye no yenka ne sa. Yes, menshia damanti and yeah for the agro. But for now, you go straight to the wagon inside. Now for young said the na training facility and no and a nedria oversha and penufo echo pim from Womukati sword na kama. IMC chairman Nana ena ete anazo ujina honoma eniyama kama excavator and also woju kwan ho ama niyama awie pe na bibia awie nkunimdie so no. Enti adwuma ahya ewa Adako Jachie eno de adi nkan de ama dada yenku achi but the entire emphasis of this video once again anytime no kasa sisi ye ma information training regime Kotoko bekoso training ewa Adako Jachie believe it Kotoko bekoso training ewa Adako Jachie precisely what's a project no ekoso no enti momo wa ha ne ye fa ha moye no maba ha ne anso ya move kwa ha yes Kotoko entwene ho enko bebia team no ebekoso training me kan regular training enya preseason na America preseason de unim dada ye de ho sam so be bro Kotoko be di 1 week ewo Ghana with regards to either Koforibia anase ebia Cape Coast nom na Volta region oba no de eto achire kakra na ye di 1 week na achire ko South Africa nso baby be ni nyina de hu nchem be bro but ye kan say your regular basis Asante Kotoko all things being equal so terrace paribus Kotoko normal training everyday training America what's a project you be beside you will be message bro say enti Kotoko be jai training ho ye kra what's a project you cause mpacho there be training no be cause so alcohol no krojen kama na project no so gusu a ekoso na sisi ame no kasa de si e clean chen no yes eno na etwa so womo etwa ho nya be bi enwura wo bia excavator no we excavate wo tumi bia se afri ho na ani mura eto nkwanta ya pai afi womo wie baby a womo clear ni nyina na adwuma no ani na mehihya ma no yes sequence no ye be call drainage system won be try as much as possible say womo nkwaye mansuo metwimfa so ma erosion ni ma boni bia ensati in ne senti womo be set up drainage system kama na womo de atwa ho hia ma bibia aya krogen na say pipe nko a ena niema ebetimi akọ from drainage system no wombekọ walling
Wombeto war kakraka. Afa Asante Kotoko. Asasi yatame wa Adako Jachie ni nyina. Enti efi Rosa Pearl Hotel hono kono ntwea so achi ho nyina. Wombeto war afa ho men nyina. Right after the war no de enti omoto war first and say omo mpesa materials a yakra ediaba as biasa siaba ho no sebe ebade ebekye na ebia akwakoye ya mutu dabi ne senti omo ye no mo de krokro ato akire say pan enti ye niam ye de ye adwuma no nyina no ye yigu ho efri warehouse a ne ye yigu ho na adwuma no so ekoso one famra na adwuma no ekoso diodum after the walling na fe ye ko pitches na main work no eto aso sa na ekọ na eba sa pepepe emu nchemu ni nyina and exclusively ye de amount no enti sesi ade ma mo hu se training Kotoko normal regular basis training no in as much as a project ne koso no still Asante ebekoso training e wa Adako Jachie what's our project no ebekoso aye adwuma non stop yasa ase project no day and ebe off adwuma nko diodum and a one ebebo na enei team no training na adwuma koso yatam no na ye toa so kama say one who said na adwuma sha ase wo club bia na wi set up drainage system kama na ye call walling from walling now for main work no gadindim gadem I had din ne twetwa so den neno eni chemu a say ye de ma ye na tiefo nti washa project no plan da ho ma sha ase clear so nie na pinka ne gina kama no afi excavator ye adwuma ne no ene wo hu se ene nam so kama yes the king na enie krora onu anie the king's project wo hene no ne ba ye kama na yanto ya bu nchirechirem na ehu se de ebekọ yes say ena project no ebesi akọ ha obehu kama ye de baba yara abodan ni bi ho yesi wi a obehu ye de dogomoro ofa abobi ho Ibrahim Sunday bobi ho Godfred Yeboa TV3 wono nso ebobi ho kama baby a eye astrotef ya lebo ne kama uhu baby a car parking ahoho ba be stretim na won be parke eno nso ekire din ebo ho kama enya ketua ofa dogomoro na aba no yesi dan ni wi abon se ni mfonyini ebia so kama yes your regular baba yara ono so e blog nie enti ye the old players a e konko den de man club no enenei om de da no ho asade ohun ni sa ena etia mi din kan ka kire dada yes uncle baba yara ena ono so ebeda one block na ofadogomoro nso ada one block sa pepepe ena betumi akwa nchiremu ni nyina ena ye live commentary ede afaso amahun se de esi ekoro no na afi wo hu a ekwantimpon ye yida ho kama no na mimi ni fa mi benkum so yes natural grass nie astrotef nsunie between baba yara ene ofadogomoro we hwe pitch we so na we hwe pitch we so na be da oba uni nkunim yes ancestors legend mu ene wo mpaibo ebe main team no ni aba youth team and a locker room and a storage and nsunie na ofakofi badu nsu na bonche ho no sa pepepe na team bus si akire ho ade na efesei kama pa akire din na senior most uncle Sunday Ibrahim na ono so baaye no na ekọ na eba saa wo hu ade we de enna ko ekan ye we de bro glass nko awo ebro so we de ebro glass nko aso nti administration block and afi reception enie onko no ba so no bi na te front desk wo kama obeka se ye wo no ya nchem no ebi ye o maame chese cesarean session ye di yi no enti sa pepepe na be ye ko for ba so no ye be say nya picture a goalkeepers training pitch and no say na goalkeepers so mchicho mapomu a eno ho 5 aside nso de ye be wo ho 5 aside eno so ebe wo ho no ma enya ketu akra enti medi nkan brusu bia mo ahu na medi artistic nature no enene atoso a medi emu ahwese ne obetumi ahu se de nsusu aso no ebetumi akọ na ye beba benya first team wo so e block enie na wo mpewe opedie pepa cho ye 6 season as ya stadium mame wate wo Ghana wo be abrochens na se wo kopiamu ofia wo so stadium Godfred Yeboa TV3 adwuma Paul boy enti wo hu
ono so benya no block kama oba na ne wu bokotoko na yero ho bo na nim ochena sem yes yero ho bo ni ye enkwaye se bold a na ye pe ba bi atete graphic im da bi ye mo din ni amfa graphic entirely down ho that is the legend status sa pepepe yes ye bold a na ye di udin no ye de tally down ho sa pepepe visitors womo so omo car parking ni visitors car parking in case waba ebesra asante a aha na be park your car na afi ye ko tennis court kakra ena bia ho no volleyball court ensu nie we ena ye ka say sporting club swimming pool so ena bia ho teme say maami bi gari ne dia no aye say yokogari and bia ho say teme ena nwuzomi egusuo pepepe papa bi aha ntiatiefo ene ene anu am GH live we dey 7 hot na mahu wetin chiremu ene ne yede ma exclusively na bibia wie pe main pitch so na da ho no enti ene Kotoko ene elali bo friendly match kra training friendly match ebetimi aboya de wa ha pepepe wa dan ye fa Asante Kotoko SC say ya say the SC no moma S ni si ni nya kese pa na am say aye sporting club anisa natural grass pitch 2 na se benya natural grass no 2 say dem di nkan no AstroTurf so be main na da ho goalkeepers training park and so na da ho no 5 aside and so na down yes krora nie yes papa no nie yes papa ni nie krora eno no enye fedi agro kra wote kokoso eno no wote kokoso eno no otumfo na say 2 yes nyamekese ni din na yenka say bia ayo na emum nyamekese no nim e kire se otumfo nyankopon ye kese ase kire eno no wote se obi ka se o say tutu nyamekese a e kire se otumfo say tutu ni nyankopon a osom no e nyamekese nti say tu nyamekese ena te ho no yes oti abanwam asika akwa bu papa ehu sei ne de idea na just wanya man nya fe obejama na ye fe it's better late than never yes say tu nyamekese nana ju 2 nana jo fans no na eko na ba sa say tu wono na Buckingham Palace ya ton safre no okwa no achia ohempo ni nsam yes Asante Kingdom papa oda no nie yes no wono ba no osetue yemo odi anwisi o nana mo kudonto mo nyado dasia bi mra biem dasia nyado o say tutu nyamekese o say tutu kobofo o say tutu koboso say tutu ahudede o say tutu nyamekese yes otumfo o say tutu enono the King's project onoane project enie Asante Kotoko ukuma pema apembeba yes yemoto enono Asante Kotoko ukum apema apembeba is our motto yemfa nkonkutwa loto eno so enono nchemu ni the King's project ena etwago wano na mama sense so ema obiem me no ka say me catch us Asante Kotoko players no what our project no be koso nyina your regular day training eno de ebe koso wo still project ne koso no afi ya sha clearing of the land ye clear so nyina abububu enafo niema bia afri ho na sundua ba afi ye be ko drainage system right after drainage system ye be ko walling ye be to wa fa ho nyina na afi jetuato na eniema hyase na bibia de na kwam this project said the oya advert ka say it's approved and vetted by FDA no. This project is approved, signed, sealed by the King. Continue to inside the King's project. O say to nyamekese. O say to ahudede. O say to koboso. Na say to nini din. Say to. Tumfo o say to. Yes, the greatest, fabulous. Emu day, fabulous. Obinya bianko pe. Enti kumasi Asante Kotoko ehun pentem kwa ne atia update na me de bra wo no stages of the project sesia no
ye clear land no so near some one who said drainage system be take place walling ye beto wa fa ho na just twa na soromenti ni ade no ye de pem from concrete ni on famra oh mo temota mra oh mo famota mra oh ja mo famra mo nyai de na mo that sa pepe wakọ ba bi ye mason work da akiri ni oh that on famota mra sa ene beko na aye kra be hwe na ye bedin kan to war no se ne be ya sabio obi mfiri akire nkoye bibi boni bia ha na obi amongram rough da bi they say a padlock be dano nti uram a uhia secondary school anka uhia exit uhia accreditation sa pepe na esi etie nti Asante Kotoko, this is your project, this is the King project nti King project there mo amodia te monsum na montompete na bibia nwe peye ye the program bi ba this channel ya to din say Asante Kotoko wadwen ene say efa Asante Kotoko ho abaso bo ebetina ye ba bia kra wo so nimdie bi a wa kwai na woni ya share na wa ka wonsem send nkrofo hu Kotoko ba bia wo no maybe me fa Uber me ba krom half from America na me number bi fa Uber dia Congo ni bia wo twi Uber na wo say Kotoko nti me so experience no krona wo so no diaspora ho no say na people see Kotoko there is our program no Asia ya to din say wadwen say wo Kotoko ho say na wo hu Kotoko sa pepe o pese ye future wa we are ready so nya bidin komo afa Kotoko e kwan e fa so a wo be ye Kotoko supporter me pa cho WhatsApp me ewo +233 Ghana number na any producers any komo 530 044341 +233 530 044341 WhatsApp ya the link be ma na dafa na me so me dafa they say your first episode you be ko China ya say China supporters e gu ho no KT madama o ma bie circle nyina wo hu China ni a o ye Kotoko circle member da yes ya de munche mu nyina ebrew enye ketua o person email ye nso a kizitodigital@gmail.com kizitodigital@gmail.com KIZI and I say KIZITODIGITAL@gmail.com kizitodigital@gmail.com email your schedule time I'll be free near my link no now da na me so me da ha ne bon koma fa Kotoko wa Asante ngwa na afi ajejeje ho so bia ye wi a na wa che afiefo umpewe na opede yi aha de ye free GH live Kotoko ahemfie ene hanom na bibia a ope a efa sports ho de udie ni fikesie mu ha na fa Kotoko ho de ene high headquarters kase pa main office ni nie yes ahanya regional office ahanom eye just a main office menhia eno anie aha Kotoko menhia ewo agokansie kwanso enie yedin the GH live yedin at the GH live programming is able sponsored by Oscar Mark Boutique bra Oscar menu next episode me the Oscar Mark on send be share Oscar Mark Boutique o kumasi a ene bra ni nkodidwa onye style de boa Kotoko yes bra Oscar menu ono ne yere maamage jai bra Oscar ena ne yere maamage ukabo ma na ye Oscar Mark Boutique papa e kumasi ene ni nkodidwa na atone ma ho a watama Kotoko nam se papa no osum Kotoko yi pa me de Derek Saint Kizito me da so ni di ahia mu aha GH live e ko far away everybody yeah GH live e ko far away GH live subscribe to GH live everybody yeah GH live e ko far away GH live subscribe to GH live everybody yeah GH live